Oh, amaku
sambara risona tak kuruntu nawa-nawa makai kau ngata bajojo batara batara pala namamu nale wa amma bi ni'mati rabbika والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر للكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والذاريات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن وعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير الله أكبر ولله الحمد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كنز الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرسلة في عمد ممددا
ليلا في تدليل وأرسل عليهم طير فجعلهم كعصف مأكول قريش إذا في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب فما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله العظيم चल जमा की मार Oke, sudah.
Ini gimana aja? Ini gimana? Ada bismillah. Ampun kalau kali ini. Ayo, ayo. Lirik main. Lirik. Oh, thank you. Ini gimana aja? Jalan jalan apa senang? Jadi pada morok ke rumah aja. Iya iya. Dia udah kamu jadi itu saya juga yang Motornya lagi. Kering ibu bibirnya. Ya basahin dulu, basahin. Basahin. 2, 3, 1 kali. 1, 2, 3. Sabar dulu, sabar dulu. 1 kali. Ada kedip-kedipan. 1, 2, 3. Oke, baik. Salli alaihi. Asafi
Beta, tingin mo. bukan durian. Nakatibok ang udo. Nakalampas na ang Pangulo. Pangulo Nabi Muhammad. Yayari bisalang kare. Apa Triana. Apa dari Montodone. Kuntutone Panabadi. Pangabara bisalang kare. Nakatiri mo tinea. Takare. Anak
Matadera! Apoya na gusto doon! Gusto doon ay pinamali! Aalat sa mga baraw! Nagmamahal ang isang lakay! Hindi na matineo! Tao! Nandiyan na sa'yo mga lakay!
toyentoki naki masing sibokoi baturikau dia jojo maraenu tenaje kule patea aminasa tasialle ikau Nakana Mangkasa Macam jiban tamak ngaset di main bala patunay upakalompoki
wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini alhamdulillah kita sehat. Mari kita juga berselawat kepada Rasul kita, semoga dia menyelamatkan kita dunia wal akhirat insyaallah. Amin. Hari ini sebuah acara sakral. Dan Anda Muhammad Ijal dan Anda Dede Andriani akan memulai sebuah perjalanan kehidupan yang kedua, yaitu saya mohon kepada hadirin banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakilkan kepada Bapak untuk menikahkan anak saya yang bernama Dede Andriani binti Haji Andi Rifai dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Ijal bin Hama Halim dengan mahar emas 12 gram dan 1 unit rumah karena Allah. Saya terima nikahnya saudara Dede Andriani binti Andi Rifai, Haji Andi Rifai AS dengan saya terima penyerahan perwalian Bapak untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Dede Andriani binti Andi Rifai dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Ijal bin Hama Ali dengan mahar cincin emas 12 gram dan 1 unit rumah dibayar tunai. Saya terima. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala aidan wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan saya bersaksi pula bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Allahumma salli wa salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baca Al-Fatihah sepanjang dari imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang kita akan perbaharui niatmu supaya jangan niat macam-macam. Niatmu karena Allah. Tutup matamu. Silahkan ngomong hati bahwa saya berniat menikahi adik Dede Andriani karena Allah. Fokus.
Bapak Gua silakan langsung. Mana Mas satu? Ada. Terlalu berjauh. Kemudian duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Muhammad Ical bin Hammahalin, saya menikahkan seorang perempuan dengan saudara yang bernama Dede Andriani binti Haji Andri Pai AS, yang mana walinya telah mewakilkan kepada saya dan saudara membayar dengan mahar emas 23 12 gram dan 1 unit rumah dan sebidang tanah dibayar tunai terima. Saya terima nikahnya Dede Andriani binti Haji Andri Pai dan mahar emas 23 12 gram dan 1 unit rumah beserta sebidang tanah dan seperangkat alat sholat bayar tunai karena Allah Ta'ala. Sah. Untuk diulang 2 kali biar Dua kali Pak, 2 kali. Mau satu jam. Nah, hafal mati. Wahai saudara Muhammad Ical bin Hammahalin, saya menikahkan seorang perempuan dengan saudara yang bernama Dede Andriani binti Haji Andri Pai AS, yang mana walinya telah mewakilkan kepada saya dan saudara membayar dengan mahar emas 23 12 gram dan 1 unit rumah dan sebidang tanah serta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dede Andriani binti Haji Andri Pai dan mahar emas 23 12 gram dan 1 unit rumah beserta sebidang tanah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Habis tengah hari juga. Allahumma ya Allah, Allahumma nikah bersih, Allahumma nikah bersih, Allahumma nikah bersih, ya Allah, satukanlah hati kita ya Allah, satukanlah hati kita. Satukanlah hati kita ya Allah. Allahumma qalib qulubi bainahum wa tamalab tabaina dan hawa wa alif qulubi bainahum wa tamalab tabaina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Aneh papasangku punna salang setrewatu narapimo ajalanku na tatondram tubuhku unjuru amuluara urang imami anne pasang si rainia matin porong de amaki palaloi lana bero bukulenku babatu bami pasangku anjoloko natingku kue ramange lingkarianja apa mau gauku salah na erokan manyawana lampelagang asiriku kau bajiku lanyak ripang rangina kodiku mamina rampe nabosarang mange-mange